Men ove da içki neki isto.
kraju smo naše manifestacije i kako red nalaže, red je znači da se zahvalimo svim dragim ljudima koji su nam omogućili da napravimo ovako, ja se nadam, jednu zanimljivu manifestaciju. Molila bi gospodina doktora Arnolda, koji je u našem mjestu uvijek rado i drago viđen gost, da uzme zahvalnicu za općinu Čepin, koja je generalni sponsor naše manifestacije. Hvala mojim dragim Martinčanima općine Čepin i svih mještana Čepina. Hvala lijepo. Na početku, htjela bih se zahvaliti svim izvođačima koji su došli, zaista neki iz daleka, i uz sve moguće nedaće, poplave, prirodne i neprirodne pojave, smo svi zajedno ovdje danas. Pa ja bih voljela predstavnika kulturno-umjetničke udruge Zasad Breg da mi se pridruži ovdje. Ako želite nešto reći, ja se od srca zahvaljujem KUD-u Čepinski Martinci što su nas pozvali i što smo uživali u njihovom programu. Hvala i vama što ste došli. Molila bih predstavnika KUD-a Stjepan Šajnović iz Osekova. Gdje mi je Osekovo? Jeste vi iz Osekova? Evo, izvolite se pridružiti. Hvala lijepo što ste došli. KUD Kondričani iz Kondriča. Evo da kreće, izvolite. Hvala vama. Evo, ja bih se htio zahvaliti u ime KUD-a Kondričani iz Kondriča na ovoj lijepoj priredbi. Bilo nam je ugodno, evo, i hvala lijepo još jedan puta od Kondriča. Gospodin Zdenko Damjanović. Gospodin Frano Verić. Gospodin Verić, evo ga ovdje stiže, molim vas još jedan veliki aplauz. Hvala lijepo još jednom, ako evo neko želite reći, evo, hvala. Isto tako, evo, želim se zahvaliti svim sponzorima koji su nam omogućili da ovo naše vjenčanje danas napravimo zaista na jednom nivou. Evo, ja ne znam da li je ovdje gospođa iz Nikolina vjenčanica koja nam je poklonila ovu prekrasnu vjenčanicu u kojoj smo udali našu mandu. Evo, ako je ovdje, ja bih molila gospođu Nikolina vjenčanice d.o.o. Evo, ako nije, uručit ćemo je osobno, ali jedan veliki aplauz. I isto tako, molila bi
predstavnika cvjećarnice Dona koja je napravila prekrasne buketiće za naše mladence da mi se pridruži ovdje. Gospođa Gambiraža Blanka, ne znam ako je ovdje, evo isto bi molila. Gospođa je, kada sam ja joj uputila upit da li bi nam mogla iznajmiti ili posuditi vjenčanicu jer imamo problem, muškarac nam je mladenka, je meni rekla: gospođo, samo malo da vas pitam, da li vi firmu u stečaju molite da vam nešto da? Pa ja sam rekla, pa da, slobodno je pitati, jel? I gospođa je na široke ruke rekla: gospođo Dubravka, odite u skladište i izaberite vjenčanicu koja god odgovara vašoj mladenki. Pa evo, još jedan veliki aplauz za gospođu. Isto tako velika zahvala pekarskom obrtu Čičak koji svaku našu manifestaciju podrži sa sponzorstvom. Ako je ovdje gospodin Čičak, evo ja bi ga molila da dođe po zahvalnicu. Vjerovatno čovjek radi i još jednom od srca hvala. Sigurno ste primijetili da su naši mladenci imali pravu, što bi rekla djeca, živu tortu. Pa ja bi molila gospođi Tanji Šop koja je izradila da mi se pridruži ovdje. Uslužnom obrtu Maki, koji je uvijek na raspolaganju, široke ruke, podupire svaki naš rad. Maki, molim te, jesi ovdje? Maki, javi se. Onda jedan veliki aplauz sa Makija. U mislima s nama svakako su i naša dva prijatelja koje evo večeras rade u fotostudiju Martin iz Višnjevca, snimaju jedne svatove, ali su evo napravili svu pripremu, puno nam pomogli u izradi plakata, zahvalnica i svega ostalog, pa i njima hvala od srca. Obično svi kažu da je manifestacija uspješno organizirana kada su dobri oni koji se vide na manifestaciji, ali evo ja ću vam reći iz iskustva, jako je bitna logistika. Jedan naš član u logistici koji se ne vidi, a koji nam je jako vrijedan, je gospodin Duško Dušanić, koji sve naše goste provede po Osijeku, pokaže im naš grad, našu Slavoniju. Pa ja bi molila gospodina Dušanića koji je ovdje da dođe po svoju zahvalnicu. Gospodin Duško je li ovdje? Nije? Evo, onda ćemo i njemu uručiti. Netko iz Pivovare d.o.o. možda? Ako evo nije niko ni od predstavnika Pivovare, zahvaljujemo im se svaku našu manifestaciju, isto tako podrže. Evo, došli smo i do onog dijela koji je meni posebno drag. Želim vam reći da smo konačno uselili u našu prostoriju po 4. put. Ja se nadam da je to i posljednji za mog mandata, jer zaista više nemam snage, ni ja ni članovi, evo, ali šta da radimo, život ide dalje, uselili smo našu prostoriju, a da bi to tako bilo, posebno se zahvaljujem dragim ljudima koji su odradili posao. Gospodinu Ivanu Barišić. Ivane, si ovdje? Ali evo, vidim da asistent je, zato molim vas jedan veliki aplauz za Igora Josića. Evo, Igore, hvala ti lijepo. Za šefa, da. Molim vas jedan veliki aplauz. Veliki
veliki aplauz za jednog gospodina koji je jako samozatajan, ali je moj telefon na brzom biranju kad imam bilo kakav problem. Uvijek je za kud na raspolaganju. Gospodin Željko Kovačević. Evo, još jedna osoba koja je zaista spada u onu jednu dobru logistiku, kad god imamo problem, nikad evo ne kaže da ne može ili se izgovori, je da je moj, ali zaista valja, soboslikar Sudar. Evo, ovdje smo gdje jesmo, zahvaljujući dragim ljudima koji su nesebično svojim radom spasili ovo naše zdanje koje nama jako puno znači od požara. Posebna zahvala obitelji Grubačević koji su taj naš požar uočili. Ako ima neko ovdje iz obitelji Grubačević, ja bih molila da dođe po zahvalnicu. Isto tako, evo, ja bih molila predstavnika Dobrovoljno vatrogasnog društva iz Čepina. Evo, jedan veliki aplauz, zaista su ljudi došli u jako kratkom vremenu. Gospodinu koji je član Dobrovoljno vatrogasnog društva, koji je evo na ovoj intervenciji nesebično pomažući ostao bez svog prsta. Evo ja mu se zaista u ime svojih članova i u svoje osobno ime, i evo mogu reći u ime mještana našeg mjesta, zahvaljujem od srca, gospodin Mirko Bednjanić. Reći na kraju, svi vi koji želite s nama plesati, pjevati, veseliti se, svi ste dobrodošli. Evo, vidimo se nagodinu na našem 7. pokladnom sjelu. Hvala lijepo. Evo me upravo s prve bračne noći. Svi znate kako je to, jel da? Ali evo nešto sam zaboravila. Želim u ime svih članova zahvaliti našem tekstopiscu, aranžeru. Ne znam, ostao sam bez teksta, znate kako je to kad prva bračna noć bude. Želim zahvaliti kao prvo našoj predsjednici, koja je uvijek naša potpora i uvijek nas gura naprijed. Gdje god zapnemo, kad god zapnemo, ona je uvijek tu za nas i uvijek nas bodri. Zato molim jedan aplauz za Dubravku Sudar. A ja odo nazad svome Đoki. Mojim članovima, evo za sve vas jedna informacija koju sam zaboravila reći. Osječka televizija dolazi ubrzo snimati jednu emisiju o nama u kojoj će evo biti dio ovog igrokaza, pa svakako ju pogledajte. Sad dečki može jedno šokačko malo da se ugrijemo.
Može?